prvič na cross pisti, imam občutek, da letim. Ti dobi nagrado. Kaj, isto smo bili, še se da dohiteva vmes. Idemo! Brke, evo, dela se lep dan in gremo prvič v življenju na pisto motocross v Taru. Tako da bomo videli, kaj bo. Pravi en moj član, si pokenjan, ne? Itak da sem, prvič grem. Tako da bomo videli, kaj bo. Se vidimo tam. Evo, gremo. Spremni smo, segreti smo. Neke gužve ni, tako da bi moglo iti to počasi, no. Gremo. Evo, gremo. Prvič na cross pisti, polano, stari. Svega člana. Kašne luknje, treba to znati voziti. Roke že čutim. Če malo blata. Po mojem imam gume malo prenapumpane, ne vem. Vse tako se mi zdi. Sploh ni imam v Hyper, imam v Sport. In trenutno mi je več kot dovolj. Po mojem skočim centimeter v zrak. Imam občutek, da letim. Dobro je, super je. Aj, gremo. Zdaj se pogovarjamo, da te grudve, ki so naredili, da to ni nič. Je grozno, ker nabija non stop in so trde grudve, bi mogli izmočiti progo, ne tako. Bojimo se skakati, ni asinon. Kaj si nor, kašno skakanje. Kaj je bilo to? Pravi član, grem na jump, čep gas. Si v redu? Mama moja.
Hoće da bi šli na go-kart progo. Vsaj tu mi nisi bežal. Ne? Ne, čekaj. Evo dirka. Dirka, ja? Tam si ti zajebavaj. Tu sem falil liniju. Mislim, da ga dohitevam, ampak ne vem, nisem siguren. Drži me za jaja. Kaj je? A kaj, isto smo bili, še se da dohiteval mes. Vidim. Marko, mi smo videli vse. Marko, mi smo videli vse. Kaj da pokličem? Oni. 9, koliko je? 9? Bolnica ta, recimo. 9 je ena. Ena, 3, ne, Murija. 2, centru za obveščanje. Dobro, je bilo dobro ali ne? Samo da bi še malo poslušal, bilo še. Uniki napiše pod komentar dol, kira je bila največja hitrost na pisti, dobi nagrado. Kaj probat? Ideš probat. Ti zdi? Hvala, malo muzike. Ne, super je. Res? Boljše kot oni 100-krat. Super lažje. Pa si ko jete, boljše kot krov. Vrko, kaj, gremo? Evo, moram probat zdaj to Yamaha 250. Silio me da to testiram. Vsi so probali, so rekli da je talarija boljša od Yamahe in od Honde 250, da boljše požira luknje. Zdaj bomo videli, ne, malo se bom lovil, ma to je to. Evo ga. Štartali smo za dirke, boga mi. Dobro da ima ta štarter. Idemo! Pogledajmo, kjer imam.
da 450, 250. Pa da vidimo, ne? Pa... Gremo. Daj ta dva. Daj ta cirkus. A spet ne vozi toliko hitreje. Ajde, idemo tu. Opa. Je zajebao. Evo, dan je končan, imeli smo se top, šlo je boljše kot sem mislil, da bo. Teže je bilo voziti krosa ko Talario in res sem bil ful zadovoljen. Baterijo sem spraznil na 20%, pol sem jo mogel dati še malo dofilat, sem jo filal, ne vem, cirka 1 urco, je prišel na 50%, tako da sem naredil pol še 2-3 kroga. In jaz sem imel več kot dovolj, tako da ni problem baterija, problem je voznik oziroma koliko kondicije imaš. Tako da top je bilo in upam, da bomo šli še kdaj. Hvala za ogled, stisni like in subscribe. Ajde.